waan bareedu sinitti fakkaataa jira wanti kun waan bareedu fakkaataa jira akkam baay'ee nuti sin hojjetaa jirtu jechuun maal dabarsaa jirtu uummata kanaaf maal inni itti hojjetaa jirtu mee du'uu isaatiin dura ammoo gurbaan kun maal jedhaa ture haadhoo ko namni nama miidhu garuu guddisanii namarraa waa eeguun an waan kana amanuu dadhabe dhugaati natti simi jireenya koo keessatti waan magana natti simi argi akil mokoroon beshemela mokoroon aadiyaa anaarif magaluu anaarif mashkooniያ anaarif mokoroኒያ anaarif ፓስታያ anaarif የማደርጉት ነገር የለም ibsishaan maakii kabajaa siitii wajjiniin argadhee jedhaa jira wanni makkii irraa si gammachiise maali wallahi wanni isi irraa na gammachiise yooma akka gadi ba'an malee yooma akka gara manaatti deebi'an of hin beekan. Hedduu garaa nama nyaata. Mucaan suuraa kanarratti argitan maqaan isaa Ibsaa Guutamaa Ejjetaa jedhama. Osoo magaalaa Bishooftuu irraa gara Adaamaa deemaa jiru balaan konkolaataadhaan guyyaa har'aa lubbuun isaa darbee jira. Viidiyoon isaa dhumaa dur TikTok irratti kan gadhiise jechaadha viidiyoo kana. Du'uu isaatiin dura ammoo gurbaan kun maal jedhaa ture? haadhoo ko namni nama miidhu garuu guddisanii namarraa waa eeguun nama miidhu. Ergaa kana dhaamee ture tunduun guyyaa tokkoon dura. Viidiyoon ni dhumaa gadhiise maal fakkaata? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتوا نجارة وانتنوا أما دجاجركم جرورو تادو جارة بتشوان باي جرانا منياتو كوفا يومك بأمل يومك جرا مناتي بيان أوفين بيكا مچانكم جنما بي جرا جويا كيس دو أنسا أرجميج أورو تاجريني كي نجاباب دو توسيا سرتي برا دو جارة بتشا والجالني يجريني تينكم بايتي كودا يسا والجبودي ساتي الناجريني كي نكيستي زنا فتاجر أجرانا ملي أما نتكلم تيجنك ما جرتوا جاتشور جزيدو تونترينون دابتا እና ጅሪኝ ከኝ ከሰት ዘናፈታ ከንጅራኑ ሀተው እንጀራ ያለን ጊዜ አይደል ለመጣላት ለመዋደድ የማይበቃም ለካ አይደል ለጥላቻ ለጸብ ለፍቅር የማይበቃ ትንሽ ጊዜ ነው ለካ ያለን ጌታ ዝም ብለን ለካ ምንም አቅም የሌለን ሰዎች ነን ለካ ለሰከንድ ነው የምንኖረው ጌታ አሁን እኔ ነገ ጠዋት ላልነቃ እችላለሁ እኮ አይገርምም ግን ህይወት እስቲ አስቡት የሆነን ሰው ከመሬት ተነስታችሁ ሄዳችሁ ሰድባችሁት ለምጂ ሱኖቶ ቦርቡ ነገ ሞቶ ቢያድር እንዴት ነው የሚጸጽታችሁ? ጉያና መድሮዳ ፎቶ ቲክታክ እና ያርኪ ነገ ማታ ቱሪ ጋፋር ለመኪናት ገለገልኒ አሁን እንደጣይ ጓረቢ ይመደት ሲል ድረምቲ እንደምን ጋሪዎች አሶፍቴ ያለ መሰጂ ቦርጂ ዋይታ ጋፉ ማነከ ተጊዙ በኢየሱስ ቢለፋው እንጀት አን ዋን ከና አመኑ እንደጠሩ ጓት ለትስሚ ድሪኝ ሆ ቢዋን መገር ለትስሚ አርጊን ጓረቢ ያለ መሰጂ ዱረ ነጋማ ታቱሪ በኢየሱስ ማሮ baay'ee jabaata ga namni kun itti dhukkubsatee du'e wayya kubsiistanii naani itti du'e rakkoon qabu namni maatiin addii kana hin na'u maatii kanaafis namoota sabee kan hundaaf rabbiin jaraaf sabree ake عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سيم سعدية قبيتها أنا إثيوبيا أنا أول اشتغل أنا قبل أول اشتغل سعودية سنين سنة أنا ندف بيت مس بيت غسل ماون غسل ملابس هواية ملابس غسل حمام امسكي بيبي أنا أعرف أكل مكرون بشاميل مكرون عادية أنا أعرف مقلوب أنا أعرف رز بلحم أنا أعرف قوا أنا أعرف شاي أنا أعرف مشبوس أنا أعرف إيش براني أنا أعرف إيش أبيض سالونة أوكي أنا أعرف مشكونيا أنا أعرف مكرونيا أنا أعرف باستايا أنا أعرف ما نسين سبسكرايب منك أنا قد أنزراني أنا أعرف مي فيديو كان لايكي قدا أنا أعرف وأنا كسر بازر راوروتا أنا أعرف بروني كنت مازرا بريكم على ما أفكر سديت أخان أنجل كبام نام باي جبات هزرا
አና አሪፍ والله بالله تلاي أبوي ما تأني سؤال تبيين أسئلة أتصل يتيس ورين زلط الطايران دولت والله لا أنا بس وجرنا كذا وجرنا والفونا وباسين في باسنا إيه والله لمن والفونا يوم تبات سلفيها ما أبوي ما له تيجي نتي خيسة سورة هاي شرمو تجنب بلا أنا رأى بدو እቹን ዋንበሬዱ ስንት ፈካታ ጅራ ወንቲኩን ዋንበሬዱ ፈካታ ጅራ ከመከም ባይን ወንቲ ስኑጅታ ጅርት እቹን ማልደበርሳ ጅርቱ መተከናፍ ማይኔት ወጅታ ጅርቱ የሚያቲ ኡፍተ ዲከና ይሳዱ ፋጅራ ቆያ ማወሮታ ቆፋ መለኩን እኮ ጀግኑማ ሚት ይኩን ነመቱ ፊና ማቲ መለኩን ዋንቲ ላይኪ ሰብስክራይበር ባቸሚት ይኩን መጋላ ፍንፍኔ ከሰተሞ የሮታ ባይ ሆንላይን ሲለፋኒ ሙለታ ሆንላይን ሰለፋ ከነረቲ አመ ሆንላይን ሰ ጉዳቱ ኡመሜ ጅራ በጣም ነው የሚያስፈራው። በጣምም ነው የሚያስደነግጠው። ይህ አዲስ አበባ ነው ብሎ ማን ሊገመት ይችላል? ይህ የመሬት መንሸራተት ያጋጠመው ኪሊላንድ ወይም ደግሞ ብርጭቆ ኮንዶሚኒየም ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ሲሆን እንደምታዩት በኔ ቁመት ልክ ነው ይህ ነገር የተከሰተው። አጠገቡ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ኮንዶሚኒየምም አለው። በጣም የሚያሰጋ ከፊት ለፊቴ የምታዩትን የትምህርት ቤት አጥር እንግዲህ የመሬት መንሸራተቱ ነው እንደዚህ ያደረገው። ይህ አደጋ እንግዲህ በጣም በከባድ ሁኔታ መቼ እንደሚፈጠር አይታወቅም። በጣም ብዙ ሰዎች በውስጥ መስመር እባካችሁ ድምጽ ሆኑ ሰዎች እንዲደርሱልን መንግስትም እንዲደርስልን እንፈልጋለን፣ ጠለያ ቦታም እንፈልጋለን እያሉ ብዙ ጠይቀው ነበር። የምታዩት ከኋላ ያለው ኮንዶሚኒየም ላይ እንግዲህ ሰዎች እንዳይገቡና እንዳይኖሩበት ከዛም እንዲወጡ የሚያስጓል የሚል ምልክትም ተለጥፎ በየቤቱ አይቻለው። ይህ ትልቅ ቁጥጥር ስለሆነ በዚሁ አጋጣሚ የአካባቢው ያለውን የወረዳውን አስተዳደር አመሰግን ፈልጋለሁ። ይህ ሲሆንም ለጊዜያዊ የሚሆንም ቦታ እንዲሰጣቸው ስል በኔ በግሌ ጠይቃለሁ። የምታዩት የመሬት መንሸራተት በምን ሰዓትና በምን ቀን በምን ሌሊት የከፋ ጉዳት እንደሚያደርስ ስለማይታወቅ አካባቢው ላይ ያላችሁ ሰዎች ትኩረት እንድታረጉ ስል ጠይቃለሁ። እዚህም ድምጽ ሁኑን እባካችሁ፣ ለሚመለከተው አካል አድርሱልን። ነዋሪዎች በብዛት እየጠየቁን ይገኛሉ። እባካችሁ ለሚመለከተው አካል እንዲደርስ ሪፖስት ኮፒ ሼር ያደርጋችሁ። በላና ከከናኩን በየከኝ ረቲ ባየ ታጅራ የሮባየ ከሰተ ሙከራ ፍንፍኔ ከራ አዋሽን ከነገሳ የሮባየ ካወንቲ ኩኒ ረቢንስ ዲፈመኑ ፈጉዱ ጀና ኩን በላዱ መኬኛኔ ወልደነቱ ፋጅሩ ዲገ ኡመተ ባየቱ ደንገላ አዝራ ወሮታ ዱጋ ረብቻ ዲገ ነመ ቁልቁሉ ባየቱ ደንገላ አዝራ ወጋዱ መከነ ከሰቲ ኡመተ ባየቱ ሃለንታኔን ሃለሱ ከነሰ ዳንዱ አዝራ ከናዩኑ ዋቶ ኮንታ ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም ሰቢ እስመ ረቢከል አዕላ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ዋቶ ኮንቲን ጀሩንጅሩ ኦሮታና መከና ፉለ ሳገርተኒ ቆፋ ነውማ ሳበሩ እንደንደሰኑ ዱጋ ረብቻ መሙጨቲ ከና መቁራኑ መቀራት ይሚቲ እስላም ተነዩ ያደኑስ እስላም ጀተኒ ያደኑ ሙጫን ኮና ከናት ቁራና ቀራት ጅርቲ አንበርችና ዲ ባዝራ ያ ረብ በረማሊ ከሳ ከጅሩ ቆፈን ቢኮር ማሉበቱ ሚቲ ማኔ ዋንበር ፊደ ማሉበቱ ሚቲ ደንደውረማ አማራ ሙስሊም ፈከኛ ፉዳ ተካ ያሲኑሩ አጀንዳ ጎዳተኒ ያሲኑሩ አረብሰ ነገርተ ቤታት ሶራ ገገረገልቸ ኡስታዝ ያሲኑሩ
Abubakarin katakka suuraa gaggargalchan argitanii isin. Ka aalima gubbaa sirbu nuhi, ka aalima maqaa nyaatu nuhi, artistiin hin hafu, aktiivistiin hin hafu, qeesiin hin hafu, nama hunda yoo maqaa nyaatin, hamilee hin dhahin, irra dhaabbannee hin caffarin, saba akkam akka taane ummanni kun dhugumatti tokko moo ummata gargaraa tolitti miksi ta'ee bifa kana maqaa Oromoo nyaataa jiran nama. Aalimni nu jalaan bahu, ka biyya harkaa qabu nu jalaan bahu, aktiivistiin kaleessa nu ifaa jennu jalaan bahu, ka har'a nu ifaajaa jiru nu hojjennu jalaan bahu, ka duniyaa gubbaa jiru hanqatee qabrii dhaqnee suuraa isaanii gubaa jirra ka qabrii. Killee birootu nu keessa buufame moo hanqaaquu biroo nu keessatti hanqaaqamee nu keessaan wanni Oromoo jedhamu dhalate moo dhugumatti ummata kanatu ummata Oromooti. Wallaahi wabillaahi watallah fudhattee fudhachuu baattee amantee amanuu baattee haga sabni kun akka lubbuu nama tokkoo tahee walii galee wal kabajee bakka walii kennee walii rifatutti rabbiin bilisummaallee hin fidu. Imimmaan barabaraan akka galaana laga abbaa isinirraa jigu kana illee rabbiin kutu. Haga isin dhiiga wal gannaquun dhiisin, haga isin imimmaa wal gannaquun dhiisin, haga isin gandaa fi naannoo wal qoodu hin dhiisin. Wallaahi maa rabbiimi rabbiin. dhageessanii miti jarri sa'aatii 24 hojii koo jettanii uummata wal nyaachistanu. Ustaaz amma kan wal nyaataa jiru kan wal nyaachisaa jiru uummata miti. Uummanni nagaadha wajjin jiraataa jira. Jaruma miidiyaa kanarra jirantu rakkoo guddaa qabu. Jarri miidiyaa kanarraa hojii jarri hojjetaa jiran uummata deemee jeeqaa jira. Uummata wajjin nyaatii wajjin dhugii wajjin taphatii wajjin wal qabaree kan wajjin jiraataa jiru. Uummata nagaa sana deemanii kan baxabbataa jiran jarrata tiiktookii kanarra jiru. Jarri kun immoo amman sarraayineetti nasriin hin jiru siniin jedhaa jiru. Akka fakkaatti. Bakka yoo akka kana ta'e bareedu baadiyyaa akka fakkaatti. Bareedu baadiyyaa naamusa qabxatanii dubbanne. Faranjii fuuchuudha. As rukube sittin jabise. Asaba. Gubbaa haa. Kuni gubbaan immoo jaraan natti himame tokko gubbaan jalisa kana gubbaan immoo jaraan. Gubbaa baasii caallee se. Waa caallee jalaaniin dhiisamoo gubbaaniin godha. Wallaahi dambee dhugaa rabbi godheen beeku gubbaanii. Gubbaa galatama. They say it's the opposite. Opposite side inside like this. Yeah. They say oh no gubbaa. Okay no. Sorry. It's the opposite. Opposite. Divama takka kanatti mokorreen beeknu. Akasi. Harargee tokko jaanillee don ta'an takka uffata aadaatti. Amma akka kana malee ta'an jiru bakka inni biyya keessaa yoo jabaate gara biyya alaa deemudha. Sana malee ta'an jiru bakka. Ustaaza tokko lama qofaa miti. Ustaaza kanattis waan jar hojjetame miidhaggeeffadha. ያደርጉት ነገር የለም የማደርጉት ነገር የለም አሁን ይሄ ሰውዬ ጸጋይ አራርሳና ብርቱካን ሸይጥ ነው የሚመስሉት እንጂ ይሄ ኡስታዝ ሐምዛና ሌላ ሰው አይመስልም። ወላሂ ለዝም ጸጋይ አራርሳና ብርቱካን ሚደቅሰ ነው የሚመስሉት። አላህ ይጠብቃችሁ ከዚህ ተንኮል። ወላሂ ለዝም ሐስቡናላህ ወኒዕመል ወኪል። ምንም ማለት አንችልም። በዚህ ሁኔታ ሰርቶን ነው እኛን ማዋረድ የፈለጉት። እኛ ከዚህ ንጹህ እንደሆነን ከወዲሁ ለማስታወቅ ወይ ደግሞ ለማሳወቅ እናሳስባለን ማለት ነው። ውድ ወንድሞቼና እህቶቼ አላህ ይጠብቃል። ማን ነገርቱ ነው ማለት ነው ማካና ያተኝ ኤዲቲንግ ብሎ ነው ማለት ነው። والله لازم ኤዲቲንግ ይዳ ወረብል ካ ማ አዱኛ ጉዱ እና ሊላሂ ለከሰን ማል ሼክ ማልታተን እና ሊላሂ እኔ ምለው ግን እንዴት ነው ማለት አቃቃፉ እስቲ አስተካቀፉ አንተ ማለት እንዲህ ምናምን አርጋኝ ነው እዚህ ጋር እጇን ነው የገረመኝ እንዲህ ተርገው ነው እንደያዘችኝ። ይኸው ተመልከቱ። ይኸው እዚህ ጋር እኔ የገረመኝ እጁ ነው። ይኸው እጁ حركيكون أك إنسان بيرو فيه كنا تكبر تمير بكان كنا دباجي رومان. كمبران نفسي كبيرة. أيشو. أنا والله لازم حقيقة نملاچو. نبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. يا تللن كان ياي قطر ملالو. يا تللن شودن. إهن يسراسو شودن. ወንጀለኛ ያደረገን
አቦ እዚህ ጋር እንትን አድርገው ያወራው እና ኡስታዝ ከነ ሾፒንጊዳን አከሰት ሆጀተኒና ነው ኡስታዝኒ ባዬ አራኒ ማራታ ጆሩ ጀረክ ከነ ጎተኑ ሲቆይ ሲና ባረሙ ሲንቲ ኮልፊነሙ ማይን ረክኒ ከሰን ኢፕሲሻን ማኪ ከበጃሲቲ ወዘኒን አርገዴ ዘላዝር ወኒ መኪ ኢራሲ ገመቺሴ ማሊ ወላሂ ወኒ እዚ ኢራና ገመቺሴ ዋይድ ኬሳሞ ዋና ነገመቺሴ ኬሳ ወንቴ ዱ ነገመቺሴ ቶኮ ዮሲ ሂሜ ኦኬ ነማ ሚዲያ ታቴ ማቂ ነማ ሚዲያ ፈየደም akkasuma nama biyya ormaa keessa jiru baqattummaa keessa jiru waggaa kana muluu jechuudha achi teessee osoo jirtu kabajaa isiitiin kabajaa ofii eeggattee taa'uun sun hedduu takka na gammachiisas jiruutii keessatti gammachuu guddaa qabaaf jechuudha wayita kana siin jedhu an isiidhaaf nama jalqabaa ta'uun kiyya hedduu na boonsa haati mana keetii tokko ati yoo nama yeroo jalqabaa taatu full confidence rural full confidence raqabdas amantas gammachuun kabajaan ati siif kabajaan ati siif qabus cimaa deema akkas dabalaadha kanaafiyyuu waan san irratti hedduu takka wallaahi billaahi ila ajaa'ibsiifadhe dhugaa sitti mi'aanu jechuudha ilmi shamaraa takka kabajaa isiitiin haga kanatti teettii nama eeguun iddee abbaa warraa fiitiif qophaa'u jechuun qophaa'u fiidee akkas taa'uun sun zamana kana keessan argamu yeroo ammaa kana keessatti argamu dhugaa dubbachuuf argamu santu na ajaa'iba hedduu galatoomii namni waa hedduu namni badhe hin tilmaamamu wallaahi namni yeroo amma miidiyaa kana gubbatti waa hedduu jedhanii waa hedduu jechaa turanii waa hedduus dubbataa turan sii galee garuu nama badheedha alaalanii hin tilmaamina badheedha alaaltanii waa hin jedhinaan nama tokko sotti dhiyaatanii hin beekin sotti dhiyaatanii hin argin dhaamsa dhageeffadha dhaamsa sii galee wanni kun itti dhiyaatanii hin argin eenyummaa nama sanii beekuu hin dandeettu akka itti dhiyaattee nama sana argittu keessa nama sanii hin beeynetti beekuu hin dandeettu kanaafiyyuu hedduu takka dinqisiifadhes hedduu takka ajaa'ibe wallaahi asumaanuu warroonni shamarran haadha warraa qabe keessan jechuun yeroo jalqabaa taataniif hedduu takka waan ibsishaa baga gammaddee jenneerra waadanuun immoo isinirratti haasa'ameera waan baay'een maqaa keessaniin godhameera waan baay'een maqaa keessaniin haasa'ameera garuu kana adii keessa darbitanii waan akka kana arguun keessan dhugaa rabbicha kan baay'ee nama gammachiisudha yeroo kana keessatti immoo roota ariifatanii fuuchuun hin ta'u jennaan namichi kun meemee waggaa meeqatti akka inni fuudhe qofa lala jechuun sabiyyummaa kanaan akkamitti gara fuudhaatti galtuudha amma namallee ganaadha umriin keessa maaf ariifattu kun gaashee maaf ariifattan isin ganaadha homaatu qassattanii futanii wayyuu makiinaa mana hamni ijaarrattanii kaatanii akka sana wayyuu akka yaadaatti akka biyya Itoophiyaatti kaleessaa farra jechuun gizeeffatanaan kutaa 12 tiraansiin gadhiifamudha. Garuu yeroo ammaa keessatti mucaan akka Itoophiyaatti haasa'amaa jiru tokko jira. ፊዚክስ 100%፣ ማትስ 100%፣ ኬሚስትሪ 100%፣ አፕቲቲዩድ 100%፣ እንግሊሽ 100%፣ ባዮሎጂ ብቻ 91% ያመጣው የዘንድሮ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች መልቀቂያ ፈተና ከፍተኛ ውጤት ያመጣው ተማሪ ካሊድ በሽር 591 ከ600 በማምጣት ከኢትዮጵያ አንደኛው ሆኗል። ተማሪ ካሊድ በሽርም የዶዶላ ኢፈቦሩ አዳሪ ትምህርት ቤት ተማሪ እንደሆነም ይታወቃል። waan isin dhubu keessaa mucaan kun akkuma isin dhageessanii akka inni Oromoo ta'e beekamaadha. haa ta'u malee mucaan kun amma gara ዱባይ እንደሙዳፍ ሁለተኛ ክፍል ውጤት እንግዲህ በስኬት ተጠናቆ ወጥቷል። አንደኛ የወጣውን ልጅ እንደምናመጣው ቃል ገብታናላችሁ ነበረ። እሱንም ልናመጣው ነው። እንግዲህ ካሊድ በሽር የተባለ ልጅ 591 ነጥብ በማምጣት
አንደኛ ወጥቷል። እንግዲህ እንደምታውቁት እኛ ካምፓኒ ላይ በተለይ እንደዚህ ሀገር የሚያስጠሩ ሰዎች በጣም ይመቹናል፣ ኩራት ናቸው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ መሸለም እንፈልጋለን። ስለዚህ ይሄንን ልጅ ዱባይ አምጥተን አንደኛ ለሀገር ኩራት ነው፣ ከብዙ ሰዎች ጋር እናስተዋውቀዋለን። ሁለተኛ ደግሞ ያያል የአንድን ሀገር እድገት፣ ቴክኖሎጂዎችን ብዙ ነገርና የዩኒቨርሲቲ ላይፉም ላይ ለውሳኔ የሚረዱ ብዙ ነገሮች እናሳየዋለን። እንግዲህ ካሊድ ይሄንን ነገር ሰምተ ከነበረ ኮንታክት አድርገን ቤተሰቦቹ የምታውቁ ሰዎችም ኮንታክት አድርጉን። ፓስፖርት ሬዲ ከሆነ ንገረን። ኤኒዌይስ ኮንታክት አድርገን ቪዛ ሰርተን እዚህ እናመጣሃለን። ዱባይም በሰፊው እናሳያለን። በቀይ ምንጣፍ እንቀበላለን። አንደኛ የሆነ ሰው ምን ጊዜ የሚመቸናል። ካሊድ በሽር ኮንግራቹሌሽን ኮርተን ካሊድ በሽር አኩማ ኢትዮጵያት ባየ ስትቦኔራ ኬሰቱሙ አኩማ ብየ ኬኛት ሙ ባየ ስትቦኔራ ኤኒዌይስ ሙጫን ኩን ገረ ዲበሽኒፍ ሰገልተሚ ቶኮ ፊደ ኦሮታ ዲበጃ ኬሳ ሰገል ቆፈ ዳቤ ሰገል ቆፈ ዳቡ የቹን ሙዋንዳኑ ስንትን ፈቃዲን ባየ ጢቆዳ በቃ ጋፊ ጃተመ ኬሳ ጋፊ ሰገል ቆፈ ዳቡን ኩዋን ባየ በዳ ነመ ዲቡዳ አቶ መለየሩ ከነ ኬሰት ሙ ገረ ዱባይኒስ ፍሮኔ ዲምኒ ባየ አዝናናናኒ ዋን ባየ ጎና ፊንም ሊዘዳ ጅረኑ ባየ ታዝሩ ሙጻ ከናፍ ኮንግራቹሌሽን ጀቹ ኬሰና ከነራን ፋኔ ሰገንታን ራፍ ቀበኒ ከነ መፈካታ ሰገንታ አውረታ ሙለት ደብንቲ ስንጃለ ተምቶታ